Kusam Rasbabon of 5-star hotel, Snamna Isaac Mani Party Muna Sazawa Srang Salo Rasbabon Tangai, Haste Panitani deputation Yaparlaka, TSF ni Adong Rock, Manjaka TSF ni Tang Pangyak Chu Hamlu Jomatiano Kobi Kubun Adong Rock. Asalo koktum ni bising TSF ni Tang Pangyak Chu Hamlu Jomatia, Puspa Banton Palace not 5-star, Hotel Snamzakna ni Party Muno Rugish Hawik Naraka, Pula Borok Luko Hamkare Montri Pikash de Bormani Thani Yaparka Kasse Memorandum, Abni Yagulo Srang Salo Rasbabon Tangai. Hasteni haste pani thani yaparka deputation. Nirok sigut jeng 26 November ro jeng kaisa sitting demonstration jeng khaika te jeng public no appeal khai te government of jeng appeal khai jeng siroi rikha je Puspabanta Palace omono government of Tripura borok taj group no yapori roja thani khanama bai jeng apro protest khaika dini jeng governor bai malaiga payment ko omono Puspabanta Palace issue no tin jeng bona clearly sakha jeng chini heritage te chini palace romno jeng omte hai taj group gro yaphai agai al khajaga wo jeng yaphadi jeng development against biya jeng musogo state of development ungthang hanai jeng omone nai TSF chini heritage chini history preserve ungthang culture preserve ungthang jeng public rona appeal khainai nirok support khaidi je mansak jeng tini governor bai malaika bo jeng assure khaika je omono government of Tripura bai kok sanai te place kani hi omone sono saka kok rokha jeng kha khaige immediately o je samrok bathage rojaga na hanai te jotto organization jotto public no jeng appeal khainai o movement no support khaigani bagai TSF ne bakakte hasteni CM montre okran nandar ne bakakte memorandum rokda ya farjaka jeng CM na lai ya phaida ko jeng first in tribal affairs minister honorable sini Sri Vikas Devar Manu jeng ya farkha boni porke tini governor no ya phari tongo jeng bus kang salo jeng ya farnai chini CM no bu tani hamale bobo head of the stadium ma ba jeng bono ya farnai daitine je mansak jeng aprani rono sai rogana Raja Koragul Nisimi Saljang Koktum Chini Korang.